Jal moro dhi nyime gi yudo thieth tok achije mag kuodhok monje e dalane manitiere gwen ma Lower Mara Longe 1 County, Samburu County. Kamano bende jamni maromo 150 okwale monj mane otimre kar saa 10 okinyi ma kawuono. Jalno en achiel kuom jodak manoringo dar e mieregi kaluwore kod chik mane ogol ni jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki. Jonjorego wachore ni jomonjo gweng'no mokwelo otieno sama pod jogweng'no ne nindo. Osedhi nyime gi yudo thieth e od thieth mar Rufaa mar Samburu. En gi lit kaluwore gi adhonde mane oyudo tok achije mag kuodhok goye risasi e kinde mane otemo gayogi kigiring kod jamni mage e monj mane otimore okinyi ma kawuono. Siku saa 10 ya usiku wakatoa mbuzi kwa boma, tukawafuata. Sasa wakati tulikuwa tunakimbia wakanipiga risasi kwa kifua. Sasa wamenipunja mkono, wameenda na hiyo mbuzi yote. Kitu kama saa 10 tulifamiwa na wakaenda na mbuzi 150. Sasa mwenye mbuzi ndio sasa analala kwa hospitali hapa. Kwa hivyo ile kitu mimi nilikuwa nataka tu kuuliza serikali. Sijui sasa mlikuwa mnatuambia msonge opokota kuja operation ama serikali wakuja kufanya operation. Njeri Kahare main laktar mathiedho lekuse wacho ni jatuo chako yudo thieth kendo biro dhi maber. I received this patient at 6 a.m. this morning with a gunshot wound on the anterior chest with the exit on the back. He came with a mild distress respiratory, so we got to theater, did some surgical toilet and put a drain. Right now he's out of danger, but we'll continue monitoring him through the day to ensure that he's completely out of danger. Kila wakati hapa kwa hii referral hospital imekuwa tu sasa ni kuongea mambo ya majeraha, mambo ya kifo. Hii maneno na tumelia sana. Jodakoro ywak ni monj sani omedore nyaka ne piny owacho landi ni onge wuok oko e saa ma oketi kaachiel koda nyaka ne apedha mar jolweny chakre. Lakini sasa imekuja imewasen baada ya serikali kusema watu watoke ile maeneo pamoja na kafyu. Wewe ukilala kuna wale wengine wakora, unafikiria serikali inakulinda, kumbe sisi tukilala na hao jamaa pia serikali wanalala. Hawa bandits wanapata hiyo nafasi ya kufanya hiyo kazi. Ile mtu ambaye ako hapa sahihi alikuwa na kisu, kufuata mbuzi yake amepigwa risasi. Sasa mimi nashindwa ya kwamba serikali mumetoa kafyu, mkasema ya kwamba watu wahame. Mimi naomba tu serikali kitu moja, ya kwamba muweke basi buffer zone kati ya hao communities wawili, ndio sisi naye kama leaders tukiwe na amani. Wakati wowote unapokuja na kuissue statement ni kama mnakuja kuprovoke these bandits au this malicious group. Maana ulipo issue statement Saturday ya kwamba Monday ndio mwisho, raiders wamekuja waka-attack sehemu za Sapuk. Monj biro mana odiochieng' achiel kende tok monj mane otimore e gweng' ma Sapuk kama jamni makwan gi romo 176 nokwal. Mama Grace Onyango ibiro